Tatar Inform 1990-yıldan beri tatar hem rus tillerinde yangalıklar hazırlayız. Kompüter, planshet, smartfonda. Yangalıklar, fikir, kuzatu. Selam baragızga Helsinki'den. Finlandiya'dan. Bilmeseniz. Yani gittik. Kaja gittik. Salkın mı sizde? Biraz hareket ediniz. Bir yerge yarı. Ali biz yırlaganda berge yırlarız. Rahim ediniz. Birinci yarımız kübelek. Rahmetler. Zur rahmet. İkinci yarımız sonlamak kilitli. Akçeçek atta balhan, Ümelgeç gölgen yalan. Akçeçek atta balhan, Ümelgeç gölgen yalan. Yaş yürek yaş dibe, iskancılar mina, söygenin bile bize. Yaş yürek yaş dibe, iskancılar mina, söygenin bile bize.
koşkayım Sandugaçta hoşkayım Mehabbetin sağın incilerle alsın Alıp yılan koşkayım Mehabbetin sağın incilerle alsın Alıp yılan koşkayım Bilirken bir gökten
yaşlarımne Sin sazanını oynadım Tütken ulda ulu ömerler Kan güreşten yangına Sakladanımı dik günelde Şu güreştin onların Ah nerelden sin günelerine Var günelerden kanlarım Yanında bütken yaş ömerine Gün avazını dağladım Yanında bütken yaş ömerler Sin sazını oynadım Yanında bütken yaş ömerler Sin sazını oynadım Bahçanın bir koçmarında Min bu derden tınladım da dinlereksiz Yaşlarımı Yıladım bin yaşlarımı Sin sazını oynadım Bravo! Big Zur rahmet. Sin kaydaydı. Notalar koyalım. Sin kaydayden Kaylarda yürüdün Niçek min sine Gürmedem iken Sin torgan yortno Sinen uğramna Niçek kenemin Bilmedim iken
arma kilden minda bitsine ezledem diden minda bitsine sağandım diden kaylarda yerden sin kaydaydın minda bitsine sağandım diden kaylar
Annarı kayçangana kilersen sin. Kayçangana kilersen sin. Küzlerine gene karar idem. Bir söz etmesen de gözlerinden anlar idem, seni anlar idem. Gün elimde ol dingeze, dulkanlana talgangana. Giler hele diyep göde ömrümüde yalgız gana. Gün elimde ol dingeze, dulkanlana talgangana. Giler hele diyep göde ömrümüde yalgız gana. Kayçangana dilersen sin, azaputlarında yanmaz idem. Yalgınların cildavalga birgen, uçak gönlerine kalmaz idem. Gün elimde ol dingeze, dulkanlana talgangana. Giler hele diyep göde ömrümüde yalgız gana. Gün elimde ol dingeze, dulkanlana talgangana. Giler hele diyep göde ömrümüde yalgız gana. Köde ömrümüde yalgız gana. Gün elimde ol dingeze, dulkanlana talgangana. Giler hele diyep köde ömrümüde yalgız gana. Dina Shakir. Rahmet. Hem Betül Hayreddin. Berger izale yerli biz gitme koyaş. Gitti indi. Gitme koyaş, kaçma bulut arasına. Sinin cılaya
Bere iske yahin yarın yerli biz biraz yanım moda bilen. Biraz. İsmi bola Oşanam. Yarak hazır arabız. Urman dağlar ayıra. Di günelgen yakınsın. Yakın yanımda gına. Yalkın kapanır diye Yağmaz olar bu gün gel Özlep sağınır diye Uçraşar biz Rahmet. Annem belki ölüşügüzge tanışır, Zenger Toman.
Szűken hiszeng, elehaman, zengertoman, szűken hiszeng, elehaman, Dina Shakir. Rahmetler sizga. Bizning ansambliga da rahmat. Ali Betülning iradi. Allez, biraz şimdi. Aklime. Senin yanıma karamsınma, senin uğrunda uylansınma, bana uğrama, düşlerime, singelerinin uğrunda. Yerler keyyalarım,
Rahim. Rahmet sizge. Şu eski adetimiz boyunca her vakit Finlandiyada bizim çay içeler hem konsertler bir jörga bitti. O ana şulay bunda da 1989'da yasadık. Barda kuşalığız iyi tugan tel. Başlıyoruz. Ei tugantel, ei maturdel, ätkään käännehtele. Dönjada kyynär säveltem, sin tugantellar Dönjada kyynär säveltem, sin tugantellar Ingelektu tervelään, kämpisektää köyläkään. Anna rötönnär vujöää, kämhikaja
Башқарма төркемі. Әфәрин. Sizga zo'r rahmat kelganingiz uchun. Da hayırlı kiç. Sizga bek zo'r rahmat kelganingiz uchun. Shunday oltin sostavdan bek zo'r rahmat. Чулпан теге итуган телне җырлагач, ничектер фестивальне тәмамлап Юк, без тәмамламыйбыз әле. Күп чыгышлар алда. Сез урыныгызга утырыгыз әле, зинһар. Ато нервларым теге нитә, китеп бара кебек халык. Ну и давайте поближе познакомимся с местом, в котором проходит у нас основная программа Таткультфест. В течение многих веков Казанский Кремль накапливал и хранил и гармоничный облик. Ключевой вехой в развитии Кремля на современном этапе стало создание государственного, историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль», отмечающего в нынешнем году целых 25 лет. Мой одногодка. Чулпан, мен монда бүтін кеше белә торган әйберне әйтәм. Бу фестиваль Казан Кирмәнендә уза. Һәм ул Татарстан Республикасының, аның тарихының, аның дәүләтчелегенең бер символы булып тора. Һәм быел музей тыюлыгының Казан Кирмәненең 25 еллыгы. Ел дәвамында төрле чаралар узачак. Шуңа күрә елга бер генә Таткультфестка гына килмәгесә, ел дәвамында күзәтеп барыгыз, әле тагын кызыклы чаралар бик күп була. И немного еще расскажем про конкурентлар турында. Конкурентлар турында сөйлик. Электронная сцена заслуживает особого внимания. Во-первых, она предоставит зрителям все многообразие электронной музыки. Если вы хотя бы немного знакомы с этим, то поймете, о чем я. Айгуль, Джин Сити, Вани Лимп, Мост Пейс, Татурас, Ювиам. Менә син әйткән шундый төркемнәр, алар Бакыр дигән проект кысаларында. Бакыр ничек булар русча беләсезме? Мед дип кычкыра. Менә монда Абадели группасы. Һәм дөрес әйтәләр, менә Бакыр дигән проект кысаларында алар уртак коллаборация дип атала инде. Бергәләп шундый иҗат җимешләрен тәкъдим итәләр. Нәрсә ул Бакыр? Ул элекеге пластинкалар. Мәсәлән, Гыйләҗетдин Сайфуллин 20-нчы гасыр башыннан алып 30-нчы елларга кадәрге көйләрне Стелла һәм Мира музыкаль тартмаларына язырган. Була бит менә әйләндерәсен, шундан шундый кылларны шиертә дә музыка чыга. Шулай музыкальная шкатулка. Ничек итеп татарча әйтә алдым мин моны? Һәм менә шундый музыкаль пластинкалардан элекеге безнең мирасны алып, алар яңа музыка иҗат иткәннәр. Шуны ишетеп була. Безнең күршедә Давай еще дальше продолжим. В-третьих, за визуальную часть отвечает студия Watch Me Visual. Словами не передать, какие захватывающие инсталляции вас будут ждать на Танецкой башне. Мы даже с Табрисом посмотрели, и реально можем сказать, что это стоит того, чтобы пойти и посмотреть это. Watch Me Visuals, ул Чулпан, мәсәлән, караңгы төшкәч, менә ул электрон сәхнәдә төрле проекциялар шул башняга яктыртачак. Ул гаҗәеп теге кызык, чөнки музыка ул бер хәл, ишетәсен, ә күргәч тагын да дәрт өсти. Мин синең яныңа килим әле, мин бүтән җирдә комача алмыйм. Сине гел обижать итәләр. Әйе. Синең куеныңа керәм. Әйдә, бәлки син Абадели төркеме турында сөйләрсең, чөнки алар мин татарча сөйләшән проектта чыккан кешеләр. Синнән башка аларны кем яхшырак белә? Абадели, Адели белән Айнур, алар ирле хатынлы, мин аларны бик яхшы беләм, алар шундый бик актив кешеләр. Петербургтан Казанга күчеп килгәннәр. Менә мин беләм Чаллыдан күчеп килгәннәрне. Беләм Үзбәкстаннан күчеп килгәннәр. Бүген Иркутскидан күченгәннәрне белдек әле. Алар менә практически бердән бер кешеләр кем Петербургтан монда күчеп килгәннәр. Аларның вокал мәктәбе дә бар. Алар баумында туктап җырлыйлар, анда 2 сәгать. Блоклар алып баралар YouTube'та. Менә бер гаилә, бер оешма кебек алар. Һәм Абадели төркеме ничектер татар кызы конкурсы булды да, ялгышмадам Уфадамы. Шунда
Adele белән бергә кайтып бара идек автобуста. Икәү генә түгел инде бөтенесе бергә. Шунда Рәдиф үзе белән гитара алган иде һәм без кайтканда бер 12 сәгать җырлар җырлады гитарага һәм шунда Адель әйтте: "Кайтам да мин дә альтернатив музыкасының бер вәкиле булачакмын" дип әйтте. Һәм сүзендә торды. Һәм ул сүзендә торды. Менә хәзер алар мин татарча сөйләшәмдә чыгып шундый моңлы гына үз образын эзләнеп йөргән кешедән Тат Культфеста башкармадан соң. Уйлап кара, ул бит инде иң соңыннан Сез топ хедлайнерлар кебек бүген. Хедлайнер гына чыгыш ясый. Менә хәзер инде башкармадан соң алар монда Айнур ире тегендә смартфон әзерләп тора. Һәм Адель башкаларны да үзе белән эсри, мин күрәм монда. Менә Рәдиф Кашапов группасының вәкилләре, элекеге Аскарның группасының вәкилләре һәм башка менә Миләүшә Артур белән чыккан композитор. Ул аларны да бергәләштереп менә Миләүшә дигәч кара. Миләүшә синең фан-зона бар монда. Әйдә тагын Миләүшә дип әйтеп каралы. Миләүшә. Вау, Миләүшә. Мин белдем ничек реакция тудырырга. Миләүшә. Сейчас Абадель занята студийной работой. Миләүшә дияргә кирәк бу моментта. Миләүшә. Алар композитор Миләүшә белән бергә, менә Абадель группасы уртак аларның эшләре, менә хәзер шушы иҗат җимешләрен алар безгә күрсәтәчәкләр. Димәк каршы алабыз. Адель, сез альбом язырасызмы, юкмы? Альбом языламы, юкмы? Или фестивальдән Аларның фестивальгә? беренче сингллары Ярату җыры инде чыккан. Ләкин калган җырларны кашан көтеп була? Минем иң яраткан трек аларның теге татар әсирләре беренче дөнья сугышында. Алар шушы җырны алып кайтканнан соң үзенчә җырладылар. Бик тәэсирле җыр минемчә. Менә мин именно шул җырны көтеп торам. Мин уйлыйм, үзләрен генә калдырыйкмы әллә шул? Әлбәттә. Үзләре выкручиваться итсеннәр. Гел без кырткарга димәгән. Әйтмә, Адель, әйтәгез сезгә сүз бирәбез. Каршы алыгыз Абадель төркеме. Исәнмесез, кадерле дуслар. Без Абадель төркеме һәм беренче җыр "Мин ярата идем сине" атала. Минем истәле шушы вакыт, оныткансыңдыр син, алар
Рахмет, Бекзур. Следующая песня называется «Заман». Татарская народная песня. Ярату жері.
Рәхмәт бик зур. Следующая песня называется «Мәгънәсез сөю». Син күрмишәм инде узасын, синең карашыңа мохтаҗ бит минем янда буласың, кирәк синең янда буласың. Мәгънәсез сөю шигырьләрең минем яшел яшә язалармыни, сәерлек өчен моңу гына, тагы газап белән җан өрди. Кирәк синең юк-бар шаяруың, елмаюың кирәк шул тиклем. Менә тагын мине күрми генә, үз күчәрең буйлап йөрешең, үз күчәрең буйлап йөрешең. Бу мәгънәсез сөю шигырьләрең минем яшел яшә язалармыни, сәерлек өчен моңу гына, тагы газап белән җан өрди. Бу мәгънәсез сөю шигырьләрең минем яшел яшә язалармыни, сәерлек өчен моңу гына, тагы газап белән җан өрди. Следующая песня называется «Кайтам». Электем синең җырларына җилләре, мине талладылар, мин киттем төньяк якларына үземнеке, мин барыбер алам. Кайтам. Шәһәремнең ак төннәрен мин саттым, кояш аңар идем, төшләремә
Рахмет визір. Сөю алмалары. Саңашыраштым, саңлап туғанмын мен. Сенің язмаш, башқа білінбейді. Ұшарым байқасам болмасаны, ерінімді әші әрімдімі, ерінімді әші әрімдімі. Сенің язмаш, башқа білінбейді. Саңаштыраштым, тәқдир шулай язған. Сен құшақта, түгіл ерағымда. Мезгіл көкке ғұмыр кешарышым, оралдым мен сенің сырларына, оралдым мен сенің сырларына. Сен құшақта түгіл менің ерағымда. Сен болмасаң, сөю алмалары. Олар едім кімнің қолдарына. Олар едім кімнің қолдарына. Олар едім кімнің қолдарына. Абадели түркімі. Да. Последний сыграем. Бізді тауын қуып шығарылар сахнадан көбірес. Нам разрешили спеть еще одну песню. Потому что мы хотим, чтобы вы потанцевали. Марат, Марат. Ты туған шаһарымның
Бекзур Абадели төркеме. Әйдәгез Абадели. Абаделиға тағын бір қат алқышлық әлі. Бекзур рахмет. Bir mena azakı tanını jil bir mena azakı kanını jil titresen Atraudan bilmevden jir bilesem Kile kimsin 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 Eşe mena kınner buya Ezlenem tabanam tünner buya Uzakken doktorsuz kimsin bu yürekte Bu sarığa eli birilmegen, eli tapılmagan kimsin? Barısın tikşerdim, şiştim şişilgenin, alayda bilmedim kimsin? Min adingizde say barmaq ışında ay, min aşmagan yokser. Emme aşık canım bu sarığı bilen, hayda var ferli. Devir minni ulib yaratta İttegindegi nasibap yota Eytip tıraman Kulna yuvaman Avutınlamıyıl minni yaratta Ama kalsa bizde tünnen tün beyrem Ama kalsa sonlu kütlekte kürkem Eytip tıraman Kulunu yuvaman Evlam yeni yol minne biyeter Aşı irtemini tibip tırgısa Salkın suyun şerretine olsa Min kışkırama Jile şkırama Beni yana uyun başlarına
çıkmasına Ev kılabilir miyim çıkmasına Ev kılabilir miyim çıkmasına Min Muhteremın gahuva min Muhteremın gahuva min Muhteremın gahuva min Tamşın bal Appak tenin var İrinlerin var Tamşın bal Hayatını sal biz Yaratamız bağlanan Yaratamız bağlanan Sevgilimiz yeversen Yaratamız yaşanan Yaratamız yaşanan Hem severiz hem sen Tamşın bu İnşifalı yol İnleseli yol Tamşın bu Öyle yola baldız Yaratamız bağlanan Yaratamız bağlanan Sevgilimiz yeversen
Зур рахмат. Min agrifru al meni al kullarına barmaklarım min yarattım sin kolgana min agrifru aş meni aş kullarında uçtuğunda min yarattım sin irkalegana ششرفينا يرننا min agrifru اسمي نهس aktışların taş bıçaklar min yaratan tensuvlarına min agrifru yutmine yutirenlerin reten billah min yaratan seni saylanğana mine tidirmine delişine mine şaşırmine Зур рахмат. Это Марат, он любит внимание, вы правы. Можете похлопать. Ben kırdım şekerge Gözümni tabırga Yo'g'otdim Tinchlikni Nechikdir meni
шулай. Кірді тұрмышқа шәшілерін тұздырып, сүйкімлі елмайып, әм ұрлады. Тынышлықны ишіктірмен ашылай, ұшырашты қыз әм алай. Ишіктірмен ашылай. Өзімні табырға, өзін табырға, ән табылды. Көзлерінде ән табылды. Ұшырашты қыз әм алай, ишіктірмен ашылай. Шын сөймейлер, турыйды турый, мамы қылықлар, риза өлерге, кетті мұхамбет, диңгіз түбіне. Алал еріндер, алдыйды алдай, шын сөймейлер, турыйды турый, мамы қылықлар, риза өлерге,
olsam da Tıraman sakta Neler kursam da Tutaman oyda Seni Min anlar idim satıp gitsen ilne Sin Hadijan sin satan mıydı Bizden uzaklamay Örneği de kalmay Bizden uzaklamay Şiilde de kalmay Şimdi uzaklamay Kayda bulsam da Yasap yürsen etler Sin bulay terbaldan mena Şidlek 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 Зурахман. Bu sahnede Marat, Albert, Linar, İskender, Farid. Нас уже гонят со сцены. Мы этому не рады, вы тоже, да? Terzinin eşkı yağından Mağaşa yelip jeylan Andaminen ay Aşkanıp salay Bizning yürek küftenden karmakta Nazgulünün tübüne huk tartar Anda sin söykümlüm İsen kalı ikelim Terzinin eşkı yağından Perde aşağı ut kabıngan Şölen yüzer Tanışkıya Gülmek
төркемі. Зор рахмет һәм соңгы җырыбыз. Тәбрис өчен бүләк. Микрофоннар төшә, барабанщиклар төшә, бубеннар оча, Аллага шөкер, тәбрис, без синең белән исән калдык.
Men Allohga bilasizmi shukr. narsa angladim. Menga bag'ishlangan jir Kil yonima deb ataldi Askar tarafidan. Men eshiktir shikli.
Hazır sizin huzurunuzda Elfiye apanın en yaratkan jırlarının birisi
Яратам деп атала. Алмас Мұнасыповке. Рахмет етіп тыңлаңыз. Эй, Бен. Спасибо, дорогие друзья. Наша программа продолжается. Следующая песня. Друзья, давайте погромче, активнее. Где вы?
rapper smoking crack, I was a sucker. When I was a rapper smoking pop, the niggas was hot. But I'm rapping, sucking. Rapper smoking pack, I'm rapping with rapper. When I was rapping to get him the game, like Netflix just had it. I'm ready. Let's go. I said it, party for the game. Steady from the bottom, we're killing the guy never. Everybody popping, I'm smoking the problem, smoking pop, the pop, popping the problem, I'm an epicenter. Everybody sucking and crapping. You better stop it, you better hit, you better grab it. I better drop it, you better suck it, drop it, what I'm gonna do, I'm a smoking. Let's go! Let's go! 1, 2, 3, go! Check me out. Come back, yeah. Xayrli kech do'stlar, to'xmadingizmi hali? Rahmat bizni bilan qolganingiz uchun. Hurmatlimiz. Tiranlikdir. Rahmat. Azrak, Maqlona kerak deb o'ylayman. Esingdami, ilkim tanıştık biz ikki. Şılı yaktan qışla qaytganda. Günler ayaz idi, ko'ngilda yoz idi. Yashirimiz shashar odamda. Yaşlığımız şaşar atqanda. Sular o'sgan dinda seni bilan birga qarshiladim yazlarını. Kuşlar şirin dağlar, doğaylarını boylar. Şeşeklerde şeydim nazlarını. Şeşeklerde şeydim nazlarını.
Rahmat dostlar, sağ salamat bo'linglar. Davom etamizmi? Ketdik. Yaz geldi, durmaylar, kanattı, kağandı. Gözleri savaşır, dibette bir durmay. Dişliyse durmayı sağladı. Gözleri savaşır, dibette bir durmay. Dişliyse durmayı sağladı. Yaşadı, yemlendi. Özleri sayradı, sayradı. Bir durgan şiddetli sağladı halleri. Özleri sayradı, sayradı. Bir durgan şiddetli sağladı halleri. Qozon ovuzning otqazongan klavishnigi Valeriy Korotkov. Qo'l chabig'iz. Tirishadi.
Sayrama halimde sırama o sen anlar dulayı benim kır sağlığına koydur müğayım unutmaz yaşlığı dulayı benim kır sağlığına koydur müğayım unutmaz yaşlığı Dostlar, devam etamizmi? Rahmat. Ну, ketdik. Песню все знаете, обязаны подпевать, будем стараться очень сильно. Santoşlar yerleşken su ışıkka birleşken salonlar betlerinde sine kurup silersen dala 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 iki bileke niga dala niga yana niga benim yüreğim dala 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 iki bileke niga dala niga yana niga benim yüreğim dala dala Basmasaldı kayını saylap kına yanlarına barın ile kuş bulup sayrap kına dala 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 ike bileke niga dala niga yana niga benim yüreğim dala 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 ike bileke niga dala niga yana niga benim
Ісі болып кетті. Сізге де солай ма? Рахмет. Суға сатсам қалқып шыға бізге насып ер болса ойдың суы тебірәлі ортасында сал болса суға сатсам қалқып шыға бізге насып ер болса бірге дала 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 екі біләкі неге дала неге яра екені менің жүрегім дала 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 екі біләкі неге дала неге яра екені менің жүрегім дала дала екі біләкі дала яна екені менің жүрегім дала 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 неге дала неге яна екені менің жүрегім дала 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 екі біләкі неге дала неге яна екені менің жүрегім дала 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 екі біләкі неге дала неге яна екені менің жүрегім Спасибо, друзья. Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.